unaweta nthini wa campaign no kana kufikia kuona nima kwata maendeleo na sindu inge mbinge. Karibu sana mheshimiwa, na ituelezea mithana ya kuthukuma ni ambe isie weta MCA mwe wa ward ya NGUU MASUMBA ni maundu meku ala ukuona unathie enenthi na nthini wa mithana o minini yukite withwa wimekia musali no ambe byo kwikithana ni mathukumithwa kana ni mambe ya kuthukumithwa. Ni asia kanamba matungi ya mobe andu ama NGUU MASUMBA ala mangu ni yekura matumanitha ni MCA wa NGUU MASUMBA kwa kipindi cha nusu kana cha kuminukilelia kwa ulona tutie brother late Aris Ngui nasie inyuande ni mobe ya monene tuyase mobe ya kwa ngai tuyase ingi ni mobe ya kwa ala onde twinamo unduni wa kwitekebela ki cha by election ya NGUU MASUMBA. Inyuande kana asie mundu la we musau mundu la we yesho moyo tuyase mobe ya monene nenda umuthocenye nundu munae na manifesto sienu tukwata ni manifesto tuthukume anditikila withie nina mukwatia ni twabulanya maendeleo nundu maendeleo maimina newa tukwatane na kipindi niki tiega kwithia tithana mathina ma campaign ile inabetie twasendasta tuthitupute maundu ala monthe tunena ni ye ala mona weta na sindu icio cionthe ithele nikanaweza kwithia twende ya nesa andu mangu ni makwata maendeleo kwa kabinda gaka nini ni asenye na neni muno na nina kitumi cha kwasia ila na tasia kebela ki pesi ila ni mathie na leile nina weteta kana nina leta kulika ona wiper nono nesi kana ebinda ye kila ki maana ti ichama nondo serikali uyo wa Makueni county government no la wa national no asa kuiwe kila mundu evo nondo twina mujumbe wita Patrick Mwe Musimba twina Ross Museo twina governor na deputy governor twina senator wita wa Mutula wa Kilonzo Junior twina ona Uhuru eobo na deputy president lakini ithita asa kuita Kalonzo na Raila na ni ase kila mundu wonde evo na government yonde ni established kila ngona kila kina tumia ni thingale kwenu ni kana inene sabio kana twakuna campaign hiyo na governor nunu nake ena party leader wa Wiper ni makwata niya na methe na emoju lakini nona nunu kila mundu wonde wa Makueni ni kana party leader wa Wiper ena governor mena mathina makulea kweleano na none nezi kana Wiper na thina Wiper Wiper ikoke bwe governor na yabwa governor na kenwa wikone ya maendeleo ando Makueni ota siasa undu sitha Australia ndo nothi andu mangu makale othukumwa na mia matukala manini mebo withe na kwata wasio monene na 2022 no yukite withe ila momentum mwene ya NGUU ya uthukuma ena governor ni ya na andu mayasi imani nakwa anicho kitumi nasa kuiye kulea Wiper o maembe nda na withe no mbakanite kana kila ki maana o yuyu kila mundu wonde musakwe wodi wa NGUU no gwe na MCA unetiwe kwislambanga ni alelo na yuethe na kono choke tumine na asia ni thoma na ngalikwela ye governor ni kanalo mangu matona kutethwa no governor no na mbesa ile itasia katika county government ni asia kila kingi cha kutethia kwa NGUU tuendie na governor na kitumi kimwe tuendie na governor ni kwithia na kela ni na kilengalikwela ni ya kwake onake ni wambe no kwenda na mutabisi na mwandi kwenda ainenga chama chake kila cha muungano etekele nunu NGUU enthukumite NGUU ni kansala ni MCA kipindi ni kila kina apetete mbeni na kwa uwethe kisioni chune nesikie kwa unye ndinenda palike chama nundu chama chalika na ichama siena mathina ma munene uyu no longi no na indo na kwitha ni thina ni na ndu mangu maeleo thukuma kwa unia asia ni tuneni na governor twatembea na governor kisio cha NGUU MASUMBA ebinda yetu kwitasia kura na andu nundu ni matukuniye na ituni tunanjie twa matha siendu na isi ndio tuna matha nundu tunathukuma tunanena na governor pesa ndio ila si katika budget ila yabetie na ile inabetukithio na supplementary na twina sindu ila sia governor sia budget ila natio ni mututia Aris Ngui na twina budget ilengi ya ikoka ikutia ya governor atuma ya 2022 2023 ila na nenda
kwa kwendane kwa mipangile ya budget wizo kwitha andu mangu ni manengwa miradi imwe ya headquarter ni kana sindu ila tunathana na governor takiao kimwe kitawa cha kuma andu masimba kana thithi kuka nguu kwizila matutu twithene twakiwa ni serikali wa county government ta headquarter project ni kana ibetisie kwa bene wa andibak pauni kiwu cha muone simo na tumota andu boda boda kwa bene abuna andu maitha na thina wa kutembea twike kiao cha matu tunathanie sindu mbingina ningwenda twitikelana kana nundu tunathana na mundu loto nonenga na amandeo na ni governor whether ni nzia tunanenga ni nzeo governor niwe na matinga onde niwe na matinga na alama isiko governor niwe na matinga alama turula governor niwe na alama eto earth movers manololo governor niwe na matinga ona alama kwinza ndoboi governor niwe wina ambulance na mundu wa governor niwe wandika matakitali governor niwe na kilake kwa win department sio ndo na yandilikasa te yazeni todi kwa empower youth yitu kuombosene ni kana ka agriculture alama tha ukamu bila wetha mathengiani no se to ma empower tukamatwa ku yambosene makaima kana ya uyo mayuka mobilani withie mayutu mwane ana siasa binde ya siasa twendo thima thau ni kundu naweza kwitha memetia mbeza ni kamanda mathi tutume andu alama ta extension officers mandilikasa ni kana ndwa matumeona maeneo sindu cia serikali ni kana weza kwithia ila mathuko mama kwacha mawiyo maithi mobilani ona mwa binda yako kuketha maketha ni meota na maitha na mbesa cio cia kwitwa kula mekwenda menda mebila witha ona mono metho we mateo boyana ni kanaweza kwithia level ya kuboya ni athea nundu andu metha mena sindu mheshimiwa otwe bauke gagukulia nundu thino ivindani ya siasa na tie kwache thiende ungi no mwaka ukite na kumwini wa katano unasindana na Wiper na chama cha UDA nendo manakana mheshimiwa Azumu na sindana imwe ni monengi la pongezi ya niweki ene sana wasa kwa kindu chake ile uni uteti withito wikunikilwa na metho meyo lu uteti wa Kenya na sindu mingi muno uteti wa kamba kuhusu onu la munene pe Wiper pe UDA ne ende na kundika ondu wano measia ibinde asiama no tethelu galiko ni akwaku ni huyo na mheshimiwa Profesa Kivila Kibwana asia governor asia ni ibinda ya lembeta ya ukamba yikalendiswa ni ingi yulwa mwelekeo wa mbaya mukamba wewe ona ine sindu ithaukiwe muno thino oteti uno na ethani ithaukiwe muno thino oteti wa Kivila kicho MCA yona ne ata sulaiva thino ibinda yukite kuonyo oteti wa kamba ni asia papa andu ala tikwira zekebela kunenga kwa pongezi nundu osinda ni asia ulona ngie no la wa Wiper amba ndikiwa messenger ambia congratulations na kwa na musungi anamya you are my brother anamya ni tuthuko maemwe ani tu kwatiania nikanaweza kwithia onake no ethe part of sindu ile tukwika kipindi kiki nini whether intention yake ne ya kwikonesa anu mangu otikwatiania we wauda nundu onake lo na asiano kwite kebela anasia when plus ni musao plus na musao plus ni kana akamye sindu kwa Ruto na nyeno ne yake na bina nundu sindu suma bala itona kwa onditewa na sindu ile suma kwa mundu mwene ida gift na gift ndi account yawa ona kaleo mone kana kamonenga ni asia musao na asiano kwika sindu na nyene asia musao na sombea congratulations na musao ndithetwa na kile siasani na nye thina dina thina na musao kwitha atanambia congratulations na musao ni monana andu asimonde ninye ngomebelela one maete ona alama ne ma Wiper meka muchujo na mete thesio la Wiper nunu no anana na kwa no ngoi main corporate mundu lakethe na kaundu kathanga utona kwete o sindu ne cia andu mangoma katethe kana tutethea nisi nye ndikwenda mipaka nenda kwasia oundu mundu utona kwasia musio ya window no longe window na aithi kila mundu bandu ba umesia mwethi titikela na kana no tikwata nyendethia no maneno nundu no wasindie kana wandethia yonde namo mayoka mayika maundu alangi na tikwatiana namo kindu kicha siama nyeno nene kana ona nasa kuona Kivila kiba kekanza kuwa na Wiper still ni bandu banie ma MCA ma sakuo mamba audio kuzani sibila ne masa kuye majority leader ne masa kuye minority leader ne masa kuye ma deputy na ma whip na kila ken na neneso nangasa kuona ona chama kiba ne dikwitha no constable ndisa kwitha nina ndebe nundu andu acio bai mundu mbathukia kwa une matuko ne ano ne ne dikwitha ndena Kivila kimwe kumbungeni na nicho kitumio na kwa na asia ndikwenda kindu nundu ninthukumite bo angamana kana wanewa Kivila ndobeneka kila kingi ningwenda kwa asia inde kwa andu mangu
nye siasa hii sia Wiper na governor dinene sisi obande wa Wiper nono nasi ninese nesakana andu asuma Wiper temi na kepende meoka kwithiwa mena thina umwe wakana ni mabuye governor na mama kwatanzia mathilo bi mandia makueni bango masomba na maemboni acioko ya kwenda kwa governor makueni na yunde thikwithia mundu la mano gita ne wana thikula na mondo no maboya ya sienu nono governor makueni county government ne political institution na political institution ida yimini kana ona serikali ula wa uhuru ano no mende yagwa kwa une nese nesanga na ngenda chendi ngenda kwase pe mundu waiye na ni wakwose na ambulance ngeje kwa kibwana ngazi pe bandu nzia ithukie na pe kwenda kweta malam otondo kundu kumwe otiti campaign titwa hiyo matinga na maende na kweta maram ona isi ndu ite budgetine ngavana no oto na kweka anicho kitumini ne tekelete pio kana nyendi kwenda kampuni wa chama na ila na ndie kwa governor na le Wiper na matabiondo mambende thisie na Wiper no yokio ngona ne meko yandu mango mayase kana maneno ai ne wito munekio mukenga nyendi kwenda asindu cia kukengwa kila kimaana na chama teti ila ngui mutotia onaibo anathukuma na governor muno na nicho kitumi panethiwe na momentum ya kuthukuma muno kwa andu mangu na yuna kwa nditundwa matuku na manine beto nethinga thukume pasa na governor ni kana andu mone ndekwika maendeleo ala nguyu nekana no paka ni thina governor ni kana ila momentum ya kwika sindu yoneke nela vacuum ne kala ko itiwe ngui athi ngaye thayo wake basio yeke ikoneke kwa une nasa kweta na ngamana none nazo tukomie katika county government ni MCA ni zina zapio kana ona kila MCA ona ju monde me le na maneno na la onda sa kwema mbunge ya makueni monde me da mayenda kaba na manenge sinu na ndo ala masaini ya sindu na kukwa governor ona matinga zu masaini ya waka ticket no bisi wa governor ti wa county assembly kwa une nese pio kana na beniana na thina assembly na sindu cia Wiper ne diba une twike relevant nando ndimina mi 3 na 5 ando weza kwenda nemamba ndikiyona no ka 2022 ona ndika kumana no second ngabe time nondo ndike no na meka so na kwani neke to masabu ngama na kola mwila kandethia ni lazi ngava na ando make na ando mango telika bau nondo ngava no wasa koiwe ne government ne established baba yo sakwa governor baba yo sakwa MCA akawa ngo masomba kikatesa kwa na ma MCA ward that no kwetekela nasie chama no kendethi lakini nese kana ando monde ne masa koiwe mujumbe no wasa koiwe na kila mundu no wasa koiwe na keki kyokie ni kwethia ola witu no 90 na accident na yunde tekela kothi bandu bangi ningelinga na andu matena kendo no baka nilinga na andu ala mena kendo mundu azimena kendo ni mamebo ya andu na mamebo ya maende mheshimiwa kulia muthia tundana na andu ma chama cha UDA o umuthi matuiye uni usindi mauziane za usindie chama cha wina governor kibwana meona ni usindi wo ndiye sinde tuisuto na kuisomata yakeli tuweza kwasia impact ya chama cha muungano na governor kibwana ndikinduke nini yo ebo kwa kubino musindie Kalonzo uona waizia mathanguni ona kuuma letio ni kana ba siwete tu ndiye si chuwi chonata anakulia mwiso weta we mundu nata we mwenendo account ya makueni utetu wakamba 2022 kwezi ndu siku itongwata niyo alliance wani Kenya alliance na utwene nusiendete na alame kwa sema itongweze kivila maina akikwata nuona pena bina wo ndinwa utetu ukete mwana nange uwapa yolo kicha UDA kwa sia nitamo masindie no kwitha ena Wiper no mamesiama nyene ungamete newe kata maneno na kungamanena maneno ni kitito support wa ni governor wa Makueni Professor KIVILA kibwana ena mheshimiwa mwengi wa mutuse na mwengi niwe kasi ndungu na isindu nisieneke ni kila mundu ulonge kuto support ya eta Patrick mwe wa Musimba ni wa mjumbe wa Kibwezi West na wani wa independent na kilitumi cha kwa kuthina independent ni kwithia ni ungamete ni na makulilie Musimba na makulia ambeke ya light na kulia mwengi wa mutuse wakili na mwana enda kwengamanewa na ambetekera ni ngamanewa na yake bwana na nuru we muungano na kwe Wiper walikete nayo turuya nemo yu mwekete kambo na sia ije na netekela na ambetekera ni ngame ni liu whether ni mundu kunza about and support ni onje ya na ne ame kwa sema uda me kwa sio ndio ni wo yusu ni wa kwetha ni meungamete men chama na mwayange me chama na kwa nitamundu
yuko umo asu no manene ndeto isu lakini musao ni wese nesa kana ndathi balasa wa kwetia campaign ena kibwana na kibwana na kanda unga makasi no kwenda musao ko ukule ile siendie ba mbao ndi ya uvungwa nengania mubiro lo tho ko no la wa premier wa vungwa nengania no wandika ngania no wabunga yumusao ndakende kutwika kana kilenga wake no kwati ndia na te wa kwati go uni azia ilango azia uni azia ni mini akana uda ni mome makeli lakini ni mome na chama nao ma wiper na moni mama okie namba 3 lakini nyeta mono nonga ma smart ni ilio ni oweka kwa uda nito no kwendo kindu chuchu ya associate na ndo mangu anye no ngwenda kwasia whether ni batone kando mangu tozo ndazi the deputy sindu ile twekie na twetekala kana maneno no wasindie na maneno asindia kwa tena kwako na Professor KIVILA kebwana ni wa governor Makwene na Andelina Mongo ngaleko ya mbunge nduma yake nimekwasia na thikuma ikanenga na committee na no nineze kana na ngaleo ne wa committee by law na makanengemwe ona kwa ndikwenda ngakala mbunge undula ni kwa disina pa kithakane mi ino thiba no makandinde na ndo ame bangu na governor ngwati na sindu ile ingi na mwengi wa mutuze ngwati na sindu ile weka ando mangu voluntary we akeka weta mwene na ile ingi sina musimba ku ya kungi no kundu cyangandaka kwekindu na kuko mbunge ne kwekindu no musala na musala ngai bawa ndo zyo nangalia kwekana ndile yakwewe na kukonyoteti wa governor Professor KIVILA kibwana na Kalonzo Musyoka ile mbetani ya ukampa muno ba ama kuwene nondo yu methimanya nota kibwana nota musindie Kalonzo ondo nake o Kalonzo na isi kitese ni wasindi na asinda na wiper na mali kama asinda none ma kwete kebela chucha kitese na by election kibwana ongametie mundu na ke Kalonzo akongamia wake wa wiper na ila Kalonzo la wake wasindi ne waizi no balukile kebwana na kebwana azemba na wetela ikukethakani azemba netu na ndo ma wiper ndakongame bandu na itu na kwa ngwate yike bwana wandu ma wiper na ke kunie kopi nunu na ke kebwana ni wakwete mbizwela yebwa na ndine ne dia mbizwela mundu la wenda ikone akebwa ne dina mundu la wenda akethakane nzima uzu wenda akethakane ndethia atinde aguna nza na woni nyene ndiye balabe sindu na ngavana noona zindu ilitwa na wandu ma ngoma somba muthia bio kukonya tawi mundu woni wa kukonya oteti wa ukamba nundu ni nosola sula ya One Kenya Alliance no mese na ula kwa se no to misukumete muno mutongo wa wiper waizia kibela ni maise kinaicho tuilea kinaicho ke chama ni maise yo ndinwa usisia ba yauni ndinwa ngwata nezo na kusukumia maundu ma uteti wa bayolo no kuona tambai tuibau kana no andu mebuki ateti in their own personal interest sindu ini kwebanga sibango mbe tiasia ngui ane wa wiper ya ugo nondo ngui atethi ngui ne mamumisie wona mundu kumwe ne chama kikakalandi kikazidwa mbungeni speaker ili ande buna ne wa wiper na atumia mundu atasia pa yeto motion ya kumia mundu kebelani nondo ngui ane deputy majority leader na mamumia mazia kwa spaka ya ngui kuthukuma na kibwana ni nabikie bandu ya tethina na wethe ngui ni weka wakati ka spotlight na ndo ma wiper na ngui umwe kebelani cha deputy majority leader ta penalty ya kwetha ithukuma imwe na kibwana kwa on that one tekwenda kunena ona kumwe sindu committee ile ndomu na icio aumwa na sindu cia budget wethe ni cio imwe na tuma metha na thina nondo ngui no nabika abantu ta kamati ya budget akanena na governor kundu kumwa mekwenda kopetokethwe makapetokethwa na kunge kuyeta na governor yazi abunda itekela na yuno ndo ni manato wetha no mekwembarasi ngui na business cia budget na committee na mamumia kicha siama yo tiendete ba nenda kwasio yu nyeneo ni swani yao kibwana no naise no kwetia osumbe na mutwa no naise no kwetia osumbe ta governor wa Masako nake party leader wa wiper no kwetia yu andu asu ni makekala ndimo ene makithane mayete yakamba undu kuthi maya makwigwana kila mundu ninge kikama ko kitwa amon na ko kithoko mamon nyendi yao na kemwe kikolokete kekekala bati kila kinesi ni kithana bina na sura wa nthi anengwetekela sindu icio ni cieriawa lakini baba amo ene ta leaders pethe wana kathina kana meli kana meatatu ala matongoti maikwigwana ira yimini kana kila mundu akagua kake akongezio kethakani no nga yongezio kula kwake na ukamba uyone kana sura muthuku
nebo yao kibwana no ready o anene I think no anene na Kalonzo no manena no manene na motwa whether ni mekwenda sura wa kuthikula tiendete na yuko bikabau nyene asia nyen ndi kwenda onena siapu waipani no ni bona ambe andi bakola no polo nonie na isien na nzanga mono no tukatwa bikia binda ya siasa amwe alama ili komena ke maituka ni mama yakwenda hivyo ni chama na alama ya kwenda na yandu mabingi wanza nicho kitumiki chama ke cha Wiper kikosa nondo ukathina mono na yasiena pina wa kweka sienu na yana mbesa na ni mundu na pina wa kweka sienu ate popular andone Wiper yeta yendo siwe na keno na ko ya popular utaingwa kendo na tena pina wa na no kweno ni andu wethe ni wame matamwetekela ndene na chama chu na mwaketha kena thina anicho kitumika Kalonzo atwolotela mono tapati leader wa Wiper wethe ano laisi akabaluku nyendu ande balucha Wiper no nambe ona na thi mongano na ma Wiper na ndie mongano no la wa tiwe Wiper na kunania nandi na yuthi no thingi onukie na ngama ni independent ne Wiper wethe yimbolota ithe kwete ndini yimbonya kana ndika wina kambo na ni kunia we no me mangala andi ne azia there is a reason nikikwithi ya wana siendu yu ichama nitikinene na kamba alama kwata mana alama nene Wiper ni mabanga kana chama nikiende nesa no sa kwitha cho ndini nikiko lakini kuunza menda kona nya kimbe na bakati kasio atongo imaitu nitemesi nitese party leader uito wa Wiper eta wa Stephen Kalonzo Musyoka party leader wa muungano eta Professor Kivila Kibwana na meng na kaindo mazobe tike kaemoju na mamesi ndo na mathi matwika kana Wiper ne abudana na muungano na governor asa kuona chama chu yuba yingwa cha ukusani kibene nikiendete titika mine mwambie mutwana kambo na mwanuwa mwe Wiper lakini katikati mwasingukana na kwani kumazingwania kebwana athia wekana ni wawe na sienu na kwa ila noki njo ketimi munambe ti lobi ando ma Wiper twekala ndi neni na mwe ku ndioka na wakani sise kula kwekeno Mheshimiwa kwanda ndatikomwe ai muno utona kwi atandu mangu masomba nondo yuniwe masia isi na metho monde ndino lungu etiele twitho nyumbani no masabu makwa mando mangu ni namo na nitutuye muno o ibinda ya campaign anama na kula kwena mathina mahandu ne kwese andu maje kebumbu na maname na thina we bandu na andu acu ni ndilo na mona ngabana pio ni megishwa na that matia silanga wa headquarter wa mbole wa kwikala utangala ningomatia nondo mwana siasa aweta wa kwakela weka ningukwata nyango eno kabindani kaka nyendi kwenda oba wako kwe mbunge yu ndikuwenda we wako niko ndilo na kebwana na sindu ile utona otethia ndo mangu wetha ni mabalabala ni megishwa kana mebo na ndo tiko na kula ila ingi nondo nye na kansala na MCA na ni noko ingi na ula waibo na ambeto thio kundu ngainga tangaza ngolile ila no ni ngava na imwendesia na kila chatu mangola ngase ndikwenda kungama na mena nondo wathi mbungeni wa pitia masabu ma ula uya ando ke maende na gavana witha wa wenda kwa wodi no ketha no atha legile view lakini we wa yobe kwa uno wakani di bala besien nondo pu besien bala be gavana na nye ona ma MC ala mema kwene currently as we talk no ne sene sapio ne menda amatho ko wodi no ane mezi sindu si executive wa ne gavana pukwa gavana ne babo masien na yu ame kwazia no ni mwana omote yitike bela yazi wena ndigili ende yangotabi ngonete we osu ne recognized ne spark ne certified public accountant Kenya lakini ona usipie wako usu ukalekedu na thimbungeni nenda committee wendo sindu isu na madigili mainge asuma thukuma kwa ngabana ko yandikana ni county public service board wandikwe ku niwo cia ndo isu singe betu na undo thukuma lakini bambungeni ni ungamia ando ngongamia ando menjob marita ye menjob group R mena ndigili tano na wethe na gumbungeni kweke sindu ciba ngala kwa governor na ni asia ndo that is the kitchen ila yu mama ndio meslo public participation na maburuve wane mbunge ya Makueni. That is where I went and bune banye sawa mheshimiwa tukwendea ibindesyo nondo patie loka vinda kanini but tukwendea ibindesyo ndi no thukumi wa mieno etiele tukito nyumbani no you ni tangwana andu amangu to ile kwikia kindu kemwe tukwasia andu mangu ni mauthinu ni thaka ani tese kana be yo title cio kula na title isu ne ona tekwasia yetu andu makasiona na teyetekela kana ndo ziwa kutinda amasembe ni tutambi koketha kana no bakothele nzianzio ngo make sure kana andu ma kukwata nyakuma kema lilo kuthina kupololo kila bana na ikona ingita aiselo
kangutabye nundu ni sinese kilangwete ni kikwarila ngaloma ene sinese pi sinu ilango ne anoma ngo masomba ni mukwasia ebindane yekube amita nana mwatho kumata myaka eli ni kana na kwa njuka 2022 wetha ngeje kebera wese kwithia nundu mundu andike watwika na uyandika yetu numa yekiwa light yetukiwa light yongo yekiwa yuna kwa namba kabindane kapo na nike kwa kweli pesi ndo nan binge ngweka na yundi na nuni ambia ona yundi ni kuneta imwe na ne na ambie na zingi kwetwa malam kwe kundu ne na lilia kundu kweta masamuje kwe kundu ne kunia sien na buketa kana na madinga mo buketa kana maita ma nange mekwenzo masilanga na ne ringeze bube governor ne ringeze bala be mwengi na bala be muzimba nundu maiko asini mamena chimuni kiota ketona ngano mango mande. Asante. Ozuni mheshimiwa Timothy Sirai Maneno ula niwe MCM wa ward ya NGUU Masumba thino nyuvani munini ulo kunwa ku muthanani wayo thino wa ward ya NGUU Masumba na abikia kutangaza musindi na kwa uni wewe akuma balawe hawetakana kibalwa chake kinene ni maendeleo thino elungu etiele nundu no mietiele menini kana unyuvani munino vikena kutwewa na kwa u we eithiwa haithukumana ndongwe ila ina mukwata amba thino wa Gavana wa kaunti ya Makueni na muyumba wa Kilombunge Kip Dr. Patrick Musimba no kana wisende NIWE kethia sindu cionthe ilo na thana ni cia thukumithwa na inde kuteithia